Number 1, pabida. Number 2, pamati kaayo nga mayaman o dato. Number 3, manglibakay. Guys, so number 1 nga makapungot nga kauban sa trabaho nato no sa office or sa asa nga company, na jud tay kauban sa trabaho nga pabida. Mao gyud ay makapiste jud kaayo sa kuha. Kaya nga naman, kanang pabida kayo ba nga dili dili gani jud magkamali. Kung imo gang istoryahan bisa gamay lang nga kabalog jud siya, kabalot nga nagkamali jud siya sa iyang trabaho, dili jud mo admit ang animal. Mao nay makapungot kaayo. Ang ikaduha, diha lang yun magpakitang gilas nga magtrabaho na kung naa ang ato ang boss. Pero pag wala ganitong boss, nagkinamatay, nagdilingkod, way trabahong animal, mao na. Pero may hindi pabida, niya pag walang atong boss gani mura lang pares-relax na, masigig cellphone, masigig Facebook. Pero pag naa na ganitong boss, madungog o makita gani nga padulong na sa atong opisina, sa atong office, sa atong station, diha na magkarakarang animal o ganang trabaho, magpabida gani kaayo. Namoy kaila ana guys, laparuha ra gud. So, ang ikaduha nga makapungot nga kauban nato sa trabaho no, ang kauban nato nga feeling dato. Guys, walay problema kung naa jud tay ika-afford. Walay problema guys kung naa jud tay budget. Pero kung kabalo ganita nga atong kauban sa trabaho hasa laging kubriha piti pa yung lisuda, nabulit nag-utang. Pero kay tungod sa iyang pagkahambugero o kahambugira, kada sweldo magpalit og mga bagong sapatos, magpalit og bagong mga t-shirts para ipakita jud sa tuwa nga afford. Sa akong gistorya pa walay dautan ana guys kung afford jud nato. Kung wala tay utang, kumbaga kaya jud nato gani. Pero kung wala jud tay kwarta guys, ngano man gyud nga pugson ang atong kaugalingon nga bago-bago magparing mga bagong sinya para nalantay bagong ipakita sa atong kauban sa trabaho. Makapungot jud na guys. Ikaduha nga makapungot guys kay tungod sa kapamati nga feeling dato or feeling mayaman, kada sweldo guys mag-adto og Starbucks. Magpalit og mga mahalon nga mga palitonon sa Starbucks. Kabalo mo guys, ang kape sa Starbucks, perti yun ang mahala. Nga magtimpla lang dahil og 3-in-1. Barato ra kaayo na. Kung gusto dyan nyo mag-ice, magpalit mo ice, magdumukon nyo ng ice di ay. Nga magpalit, mag-ato man yung Starbucks para ingnon, di ba? Ikatulog guys, mag-ato yun na og mahalon nga restaurant para ingnon nga kaya og afford. Makasupok kayo na sa dugo guys, kaya nga naman, kabalog ta nga naglisod, pero nagsigig ato og mga mahalon nga restaurant para i-post sa Facebook, sa social media, para daghan og likes. Mao na kasagaran nga rason guys, makapungot kayo na. Ang ikatulog guys, magsigid yun na sila og papansin og kada adlaw magsigid na sigisgot nga oy among sudan gabi kay ani gyud. Uy ang among gikaon gahapon kay lindot jud kaayo guys. Makapungot kaayo no. So guys, mao na sang ikaduha nga makapungot sa kauban nato sa trabaho. Ug kung namoy kailaana guys, laparuhag bali-bali please. So guys, nga pinaka mapungot jud kayo nga kauban nato sa trabaho ang kusog kay manglibak, ang mga manglibakay nga animal. Mao na. Dagan kay manglibakay guys, kay nganuman kusog manggugay na sila mangdaot, kusog kayo pero amigo kay sa atong atubangan. Ala buutan kaayo uy ato bus ba kay nani nga ani. Pero pag magtalikod gani ka, ikaw na ang pinakadautan, ikaw na ang pinakabugo, ikaw na ang pinakadili kaayo nga makuha dayon ng instruction kay siya gyud ang pabida. Ang pabida guys, related yun na sa tao nga manglibakay o mangdautay. Common ka na sa itong kauban sa trabaho guys, di ba? Nga, abi na itong kaila, amigo na kayo nato, no? Close kayo nato. Pero magtalikod na ganita, puros na tapang daot sa atong mga kauban sa trabaho o sa atong boss. Kanang klase nga tao nga manglibakay guys, kung nagi mo kailaan na, ang dapat buhaton ana, putla na siya og dila. Daghan kay kauban na to sa trabaho nga nga makasapot jud kayo. Bisan pag untag ka ng ang atong trabaho okay kaayo no, kanang nindot kay magtrabaho nga peaceful gani. Pero kanang mga
mga klase-klase nga toxic kayo sa atong trabaho, dapat ana ipang pang-resign na, dapat una pang fire ba, tanggalon sa trabaho. Kay nindot kayo ang atong trabaho kung walay mga klaseng-klaseng tao nga manglibakay sa kauban nato sa trabaho, di ba guys? Pero dili jud nato malikaya nga naa jud ingon ana nga klase nga tao, kusog kay manglibak. Unya kung tan-awon baya nato ang ilang kaugalingon mismo, pero di ba yun yung naghanap po natong pwede ilibak sa ilaha? Ganong dili na lang yung magtrabaho, no? Ug tanang tarong, ano man yung manglibak ug mangdaot mangyud. Unsa man yung makuha ninyo ana? Ug dapat nga buhaton nato sa kauban nato nga manglibakay sa trabaho, no, is butangan og kanang sili ilahang dila. Mao ginay sus, mao ginay lami kay buhaton, pero dili man jud nato na pwede buhaton guys. So sa atong utok lang no, lami kay na buhaton. Pero unta guys, kini mga libakirog libakira diya sa kauban nato na sa trabaho, dapat unta guys, instead nga magsige mong panglibak, magtrabaho mong tarong para ang inyong pamuyo ug ang inyong kinabuhi ninyo hapsay pod. Ug unta guys, nalingaw mo sa ako ang video karon ug ayaw kalimot sa pag-hit subscribe and share sa akong video para sa mga daghang nga videos nga doonta. Kani nga video at least nakalamdag sa ato ang kaugalingon ug nakahatag og galipay sa inyong mga baba, no, nakasmile, ug maayong buntag sa inyong tanan din ha.